badan pendon burung ala kapor. Ya sakramen kujang berwan berwan. Enyaro badan pendon burung ala kapor. Ya sakramen kujang berwan berwan. Enyaro badan pendon burung ala kapor. Ya sakramen kujang berwan berwan. Kaburong kau pau do kun badan si bakui. Putra Yesus hagani gino pais ngi vanshame. Pamenshunti pura eni vai menakshunti pura ke jingim jungi menakshunti pura ke jinglong jungi menakshunti pura ya ki himmen ki para jungi ki badwai na jingai ya ki bappa ki vashitam ime pa ye ki gni ki pa jungi himmen ki para jungi ke baro kapade ke jimpa kapade ke jingshitam ki batya hospital ki batya haye ya thiro ya baro ki jing sausi ki jungi ki jinge jungi ingasen Kejingken drunken ram, jungi ingasen jungi nama bun gitao. Menakshunde lut ya kita ke balo, but menampin slay ni daga jingis nejome, menampin kuili ni daga jingis nejome. Kadangi duai hagane ga por, daga bratili yanade shaga jingis nejome, shiddi lut ya di ko disu. Fly ludi ni ko disu. Ben klai ni jingi ben siam jungi ko disu. Bangin dupla, ben ishirhem ya ben hagane ga por. Te halu jungi vai ke jinga e panginduk la banduai da kawe ke jingmut kawe ke mensiam hagawan kin ki buram e me ha ka patte baro kawe nama me la gatlam jaga jinis ne yangi baro e ki briyu baro haga katen pa bukun ka sim so da papa jungi Wa ne lo ko ke jingi Tema ki ma jungi ro mo jungi ha ku wa ne Tuai minta jipam jini kepala kasih, macam ini kekal jini, kembali kemana kita sendiri, berada lagi syai, gerai tuai ini kasih. Blai Maria Kepada kasih tuai berapa lebih banyak ini, pada waktu esok wajib tahu Yesus, kembali aku boleh menjumpai berbanyak tahu jini kenapa. Mendapat berkata dunia amin. Nangit Oleh Paulus, rencana dan pada Yesus memenuhi itu, putra ini, ya berlaku mesti berkut, ya akan ada pada istri, ya bisa dibentuk status, dasar naik ulaya belajar biru, ulaya supaya kasih mulai berlaku. Lagi sebenarnya semua baik babul bordo, nak tawan pada syari bir banyak, yang ini mesti menguat pada waktu itu. Haji sebab berikut, haji mabiko, haji pipat kado, berhaji bom cukup. Amin. namar ke shash papa cukur Ngaterwa ame kamer kasna, kami sehingga mulai kuliah Utrai kendra cumi Yesus, mananian angkai bok cumi bacang menteri berokowe. namar ke shash tamkodet satun Toi sengi berokowe berokowe. namar ke shash tamkodet satun Toi sengi berokowe berokowe. namar ke shash tamkodet satun Toi sengi berokowe berokowe. namar ke shash tamkodet satun Toi sengi berokowe berokowe. namar ke shash tamkodet satun Toi sengi berokowe berokowe. namar ke shash tamkodet satun Toi sengi berokowe berokowe. namar ke shash tamkodet satun Toi sengi berokowe berokowe. namar ke shash tamkodet satun Toi sengi berokowe berokowe. namar ke shash tamkodet satun Toi sengi berokowe berokowe. namar ke shash tamkodet satun Toi sengi berokowe berokowe. papa cukur Ngaterwa ame kamer kasna, kamen sehingga mulai cukup bela cumi. Utrai kendra cumi Yesus, bantuan angkai bok cumi bacang menteri berokowe. Nama Yesus Kristus Tuhan. Toi sengi berokowe berokowe. Nama Yesus Tuhan. Toi sengi berokowe berokowe. Nama Yesus Tuhan. Toi sengi berokowe berokowe.
satsungku. Dois negi brekotei brokaway. Namakai sastam kodik 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 satsungku. Dois negi brekotei brokaway. Naterwa kami kamet kesenam, kamet sing berjuang untuk menjadi kami. Utraya dan Raja Yesus Kristus, pendiam dari waktu hidup brekotei brokaway. Namar gaji shashi damba kodin sajamu, koi sereyangi barya berdei barokawe. Namar gaji shashi damba kodin sajamu. Dragon Raja Yesus Kristus, Mandiam dan Dragon Raja Yesus Kristus,
away. Namari Shashtam Krisacho Toisnegi berpakai Shalom. 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 Kupa Bujikun Natawa Damen save the company of the Utrai Kanara Jesus Christ, but Rian Raya Chief away. Namari Shashtam Krisacho Toisnegi berpakai Shalom. 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 Kupa Bujikun Toisnegi berpakai away. Toisnegi berpakai away. Toisnegi berpakai away. Kali tadi jom kajing snaging blade. Kajing snaging blade bakar soy dan cadam jom kupa Bujikun. Toisnegi berpakai away. Kajing snaging blade keburang makral dam. Niroi kau jami. Kajubab ngashania hami. Ngashania kami. Kajing snaging blade kajing maya bangasham pang. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka oleh ku bakar soy na kajing maya jom ka Trinity bakuy. Ngashania kami. Kajing snaging blade ba amla pansham pang na gibriu ni ki angel. Ngashania kami. Kajing snaging blade ba mi nang jing iya magajing kamen. Ngashania kami. Kajing snaging blade ba kamkor banya ka beneng. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka talang ka kamkla kajing kla baro. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka bakan kubi ka patay baro ka way. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka wan hiya siya ka patay ha ka dua tin ka balawan ng do. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka mi na ka din mong ka dono do Jisu. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka badan ng pok dono do Jisu ka bada kajing snag hamta me kinong pok. Ngashania kami. Kajing snaging blade badan kayu ka res bakuy. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka baseng ka balang bakuy. Ngashania kami. Kajing snaging blade ha ka baptisma bakuy. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka penman hogengi. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka sanrani kajing imjungi. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka kedua biang ikam tamat mir kajing yam. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka ayangi kajing im bane junam. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka don ringkat bangi haman ki benta kajing imjungi. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka bayadayangi nang ding dujok. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka atiara jing kelak bamod kinompok ba e donut. Ngashania kami. Kajing snaging blade kajing lingok ki angel bagi bom la champagne na kiriu kuy. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka pamlaban champagne kajing maya ublay. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka sayangi na kajing jinjar baro. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka tulong kajing suba kajing kemenjungi. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka bakwadengi na kajing sudasya kajing imbashisha. Ngashania kami. Kajing snaging blade ka bakan tubengi bara ki mati jungu. Ngashania
Ngashania Amen. Koji isne jimblay gaji kerman kito ke badu jing kerman. Ngashania Amen. Koji isne jimblay gaji chatha kito ke basyam jenja. Ngashania Amen. Koji isne jimblay gaji pelai lagi kelam. Ngashania Amen. Kosnama ke umat tu dang dono do jiso bandang thame gaji isne yangi. Ngashania Amen. Kosnama ke umat tu dang dono do jiso bandang thame gaji isne yangi. Ngashania Amen. Kosnama ke umat tu dang dono do jiso bandang thame gaji isne yangi. Ngashania Amen. Putra Yesus, Yeshua Amen. Bani pindon bolong yame namahala, medon rekat bani kublek im. May ba pay ingi, may ba yosno ingi, may ba kinmao ingi, may ba tip ingi. Man lagi binda jaga jingim jangi. Shindi pura yagi way pay way, yagi jingam no jangi. Renggan bat kani jing duwai kamangi perlong. Jesu pelai ludi ni naga jing tay naga jing kumbaro, naga jing sniubaro, naga jing pang naga jing shitam jangi. Jesu melaku belai bersisha, batrai ngapo jangi, ubayin yangi, bakal ku yangi, bapelai lud yangi. Kadang indak kuson naga sam sau popra, sau ter yarap yangi, benang shirhem shushu yame, daga bor jangre ktin. Nabah kami kisem kilaya sinjuk lam, batkila yawan kinkul. Mar ya yo I yaka kila lingo ngai kia kanting he kila pet ya kila kenyu handa kila kertat kum ka kendai sukun daga ler mingi mela peleka pom ya kiling Tarshish. Putra Yesus wan yara yangi iway pa iway dakan le mingi wan kia halo jami wan pen kuit yangi wan wrong lord ya ki jing sne wal na ka download na ka men siam jami wan wrong lord ya ki kinyang janga jing pam jing shitam na ki inga sem jami na ki bayi tu toin jami wan karku ya ki himmen ke para jami ki bas hosi kibas no kodlan kibas no diam in siam namaba kimdon jinsu kindia tur haying jani karko kardo ya kibas no kodlan age jingim kabayade wat kaspa kapel don bol ge himmen ge para ki lingam in siam nama kimbiang kaspa kapel ban sumar ya ki kon ge ti ya ki inga sen jani don bol ge himmen ge para ke badu balla don kiba sausi nama kim don kam ke jam giduai naga binda ki kon samla jani ke bam don ke kam ke jam board ke bapla ke kam ki basham interview hendra ke pat don ke kam ke jam yaiti ki kon samla jani ke bam don ki inga sem jani yaiti ya ke mi ke pa ke ba kozla ke bas no dia o ke ba yam halar ki kon samla jani ya ki kon jani jesu kner lagat tejame halar bahar ke ki himmen ke para ke badualam batti jesu don ke ba ke bam nang shu ban sir dap ya ram joki ke la shim ya ram naga benda ban snagi entre benda ke patla don ke bashim ram ban stan ya ka dukan ya ke kam ke jam entre ke patla ban sir dap ke sno kiam en sia pe disne ya don ke bam yotia pormi don ke ba posnio roma don ke ba posnio kensha don give up lingam and siam baro shimi Yesu karko ya ki baro hagane ga por kumjuru ya baro ki himmen ki parajoni ki batya pa ha ki hospital pape ki don kame ke jingis ne jome Yesu ni wan shame da ka bendua ya sai naga benda baro ki himmen ki para ki bakar paadi ni bendua naga benda jogi knerla ka tejome halor baro ki himmen ki para ki baduala bani na kerlang jaka wadlarang mirti ya ki dor kama joki ngidang duwai naga benda joki bad kila bo ya ki jingdomo kawe hadin kawe pada kama jame Jesu pin biang ya ki baro le kampala halor ka met ka pa joki le kampala halor ki inga sem joki le kampala halor ki kon ki ti joki le kampala halor ki kon ke bada kai halor ki bayi ba toin ke bada kai ki bam kin mau ya me
Kibam pentret yala de kindi yatro akamacha me. Jesu taia kibaro kibala sakama na ke jingir ke jame na ke sakramen na ke jingir mensia. Pentala kabamur ke kibaro. Agene ka por ko himmen ko bara bibaro kiba duai na jingai bat na jan. Aiti da ke jingai ke jingang nur ba born jumping. But habapi duai habapi konter padio Jesu. Un vanya rap ye pi ha ke jing talon ke jumping. Ngai scam ko himmen ko bara. Ngai thau Jesu. Ngai ha ko bor jumu. Ngai tha ke jingis ne jamu ba ka bor jamu kan pen ko ya pe ya kinga se ya ke bayir ba tain jami ya ke bala sakama ya ke bala ya ke ba sako da ke dim pen ko ba ro ki ni jinga e in kar paadi o Jesu men kar ko kar do yani hallelujah 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 Inangyay bateng benduay nagabinda kamiga Bible Convention lai saw santari kamkar pansau bat santari Pagi duay nagabinda baharu ki balon jintu ban vansha ganega convention ki duay nagabinda baharu ki paidling e ki bapang ki bashitam ki ben sayalum langha ki tagisi palemba o brother Sajid Joseph ki born ki bru ki dia jinko jingi jinkar ko ke jinga e Aiba, o brother nang yo boshishu, banle ya ka kambala ha ka kirtang jamu Jesu. Baga jindo ai jamu ke jingel ap jamu kalang ka basaizo, ha ka jingem jag babun mot ki ba wanshi benda. Iduai na gavinda baro ki ba penkare na gavinda kane, na gavinda ka holy redeemer give us send a baukla. But baro ki the court, baro ki father ki sister, baro ki volunteer, baro ki co-worker ki dunia side. Baga jindo ai ka bangi perlong kalam ka basaizo. Inang yo dasgi ka balait na gijing slap gijing tur gijing bit baro. Habdangi alum lang pait ba agamadan hagi lagi hajar mud inaduai bau Jesu le kamperla halo jangi halor ke ne ka mariang baro ka we tabdangi pani gijing ko.